Te menta pat de kasdang pat kani ke khana ke bajirbit hang ni. Te kala jiaru anda kala I bola I no ila ka jangkup ha ka kti jongka. Kesebut. Te menta pat de penon kam yang tu kesebut na ka menta ban nyon pat de uni marau. Pej mo tu. Bat ba ula phet no soi ne yeng. Te kitu ki long ki dau ki bakan sim dau nong tu nei. Poi khot ka bakat sau bakala khot kirang ba ka ying jongka bat kala yethu haki ka ong tu khmi u lawalam hapo yo kinja Hebrew hangi ya ka ban penjak burom yangi ulawan besut syanga ya ka ban thiak lembat ngati ngalak angjam kala jaru anda ula yo sngo bangalak angjam bat bangala pertajam ula ino ila ka jangkup hanga bat ula phet soi bat ula mi no na yeng nang ketimu kisabut nei ka jangkup bat ka jing phet no na yeng te mono baksan hang ni hak semut dur balaring 40 ya kan ke ba ya kan khana ber ko 40 mono ni nama iksan ni kan thai naman 4 tip tayo syahmat mo kan ni yeng te ba he ni am ta ka dikin thai ke mi sabat ka thau ni thau ketip kan ni ka ba ko macam khai ya u Joseph ti yo Joseph kami thu le yu pada dua mi na to ka yeng kelam kana ya ka poin ni ti tang na kita sebut kan ka jangkup kasebut bat ka jing mi no menta da kala khot kita kisakrim kinwan kita kin yang menjur bat kan ka beriu no bun sini ka beriu ta kalong la nyoy ka kolong batlot ti urang ba unsa nyoy bau udi balik bor ya ka ti ker kombu kan tin hang ni pade undai tang ba ka kenno yo Joseph kenno yu jong kurim jong ka wan ra Hebrew okay u lawalam hapo yo kenja Hebrew hanga to kata kan tempat dapat bitar than ni Hebrew ki bai dan to hendai kajing pen bitar ni kalau penjak burom yangi u Hebrew fi kawan kan di Sofian Hebrew di umrah Hebrew ban ni Egypt penjak burom itu ar mot kawai kalau kesebut ar pada pen scam ya kata pada keno ilo tengah pen mi kan kajing Sofian jat tenang scam ya nang scam nang bitar kawai orang ustaz nom ni hang ni ka jingja kalau ba katu kesebut ka bakan ni ka tengah uputifar ka yo katu ka jangkup te kari ka yo ban kani nakamet me Joseph mau la phet no pindakan mau kan lendong ka syahmat ma to lendong ka ba lai pu pra mo kan cipang tu ki arno personality juda mo upar air ka mo sofa ki saki ya kajo jing tumu nei u ahi mo sofa hani usha kane te bro arli gi ta kan long hang tei tu kwahi juda kwahi ya tamar mo umitho atau kalau nong kebalai kupra tengin jam sustai handai mentah ni pada kwa ban ai jangko handai ke sulit jaring khat bakani ka tra jong kra jong kendrup yu kani ti ban laj na kani ka syang khawia ka basir khaitam ha ka jing im nama hau Joseph tip biang bal daungan ka ka jing bomar ka pop hau ti mentah ban laj ka udang la ba phat ling khoi chatai ja kat baja namar ulah demat ka jingja ka ba ka jing imu ja ka baja ai waktu ka jangkup kan de ka jongki pelat cai kamet la jong dai tang man lai ti menta pa de ka balingo kalong mit ba ka jangkup ka bulo bread ka bulo I no ban lai ka de kata pa de ka bayang ban kenno yu ka jong u hi ka bom dan jing im ong no ka jan ka kalalong persya yu ka kedau kelai u ka yang musakim dai ti mentah ngni kani ka beriu de ha baka yathu itu ki we pada ki para syakri ki jongka hi ko ongba uni ulawan besut jana ya ka bantia lemat ngati ngala ka angjam kala jaru anda ulai asngom la ka angjam bat ngala pertajam ba ulai ino ya ka jangkup hanga pat lo phet no umi no na ka yi ilong ka sup ba kar komponen kam ni mo ka jangkup ka we ka ar ka jingmi no ka jang u ka balai pada keno ya ka jing pher ben riu ka punrung ka basau pada ya ka jing ka ang jong ka beriu ka basya ban bor nai pat ong pher ben riu ko la jingai ngathai iti sembai ban isi sembai ban isi te kan ni ko wei pat kalong ye mo iladon ni kalong kal arung pa te ka tu jing pher ben riu Hebrew kam ko wa kan tin Hebrew Hebrew la de ko ka jing ben riu ki
Tekla wi kejing pe. La rung. Kita long uni ubom de upara dok parasnam jongi kumnu nuk ngone kan ni. Hi besuk dah kata hakanu kalau imlang salang ru kan khlut baik. Kan tanam baik dah kalau long hangi hang ni ru. Ada keren ki bakam khor ki bakam kata. Da penon kam hi ya ubom de na dok kada snam jongi hi. Kamu kan kapen bitar. Te hang ni ru ni ba ini ilong man ushabi benang pen khlut nai. Ba kajing keno ya ulo jong kurim ru kalong tang ban pen scam ya bahaka jing asko jong kini ki bayawan ya benrap sakan kajing perta jong ni ka bakin ya kersian ya ka lalu bikin kersian ya ka lalu ka kata na ulan na uthian uban penyo ya katu kajing kersian na ini beliau ya ka ti lapoi pada haka hadu ubak kat uni upun kemudian kajing bisa kelala siang lupa no siang mau niu beliau niu sama Joseph umdan manu ban kersian itu wala daudan hantur ula ban sak penyap daudan hajan tudan sebar udan hanu tangim tem klemi thoi ni tundai long nakini ki jing keren jong ni ka tengah jong Potifar kala bu yu ha ka jing ma balati kena ba u la dei be ba syarem ti ka baar pa deh ni ka ba mi itu kan khot ka khat khandai bat kala bu ya ka jang kup jong u haladi haban dalawan ukon rat jong u selayi khot khan riu ni ben ka ba khat riu ne ka ba khat khan riu deh ti hang tu ngi iba ka kput jong kani ka riu namar ba u Joseph sim pendem syaka kap sim kut tang ka penyo sngow kini ki para syakri jong Joseph hendrai kaya ap ban pusan ban budui sahau kan rat jong kurim jong ka ti hakan khot ka khat nyo bat kala keren hau kum da kini kentien itu penon kam ni kentien kum da kini kentien kemut kani la sulong ke ba la su expect ni la su antat kan keren kum ta kada ong uta usyakri uba kinja Hebrew ya uba mela walam syagi lawan besut cenga ya kawan penken burom yang hi kaje keren pada bala ujung utengah kabaning kong ki kentin kini akamju kinja Hebrew yam waktu bahaswa nang ta mela walam syangi nanti ya khmat ru laong tu kuno ba lawan lam yu kinja Hebrew ya seriam ni kentin kabaya pher hang ni kalong hakitei ki balong ki bai pada kisakri ka ong ban penjak burom yangi hang ni pada kasim personal ya ka ban penken burom yanga ki seriam kumju nga ban ngi lai pher na teng tei para dok prasna para nong Egypt uni Hebrew nong wei penjak burom yangi kemudian hang tei kala ing ka jong ke kadik tei mentah pada hiyeng pada mentak lalong bakta yu apul jong ka khmat jong ni kemudian ya ka donut jong kai long yeng long sam yu tengah kau insya Allah khmat sama bat kala keren daha hukum da gidi kentien kamut kan ni kapan iya ka ini syabi yang ni da kum da gidi kentien kamut uni ulong tho ini ka bentau tho wanra ini ka story ban project ba kata ka jing keren jing ya selok apren ka Potifar ba ka tengah halor ni ka jing sya kan do jong Joseph kamut kalong kan wan hak ta karkom ban jan ke bajan bat ke ban pun ki bitar ni long ban besut ka do nu jong ni tengah kan mot kamdei ka ba kala lesi lam long kamdei sya jaka ba ipai ba re behind closed door ka jing di tengah kamut kaskem ma kan uklohi kan man padiam no brio hamsuk hiru no unget be kan ke jong ni mo nyong wan besut sanga da siong tingwan besut hang ni kemut kalalong be ba wan rung be syaka jaka ka ba ka don marwai ban le jubor to ka khot ka ba khat pra bat kala jaru haba ngala ka ang bat ngala perta jam baula no ya la ka jan kup nga baula phet no ni hiju ki kitin pangkam tang baban yo de ya ka jing ya ka jing kersyan ka jong kurim ka jong ka la penon kam dai ti kitin ong ban pen ken burom ya bat nga ong da kra kitin bakhor nai ong mut ban riap ya ong ta tamut kat bitar ho ni plus ki je kra al te ka jing bitar kan nang mi na marba adep kan ti tu ni Hebrew sya ka jing long bahalo re ka yeng gasam joki lo ladap ai ka jing sania menta playing de ini le kom ta yang kam tam kurim ko jong ta kan no kan ing ti
Te depi mentap de kalong kai ke bami nang ni kan. Te ngi hang ni long yang ngi ki bapuli pada ya kan ni ka khana. Ngi Joseph ulong ubasngur berbobet. Naman ngi na jerong abang ipuli ni khana ipet ni te kan ya kan ikut ba ka jitu ni. Ngi na jerong ipet ni. Tenrei ladang jendela don lang hakatu kapor bad nia don bentalang haka bakum katu ka jingjang nginnem telai ya ka jing skur ka jongu Joseph. Tenrei ku mangilai kren na basdang hi i ba ublei ula kenti Joseph syakani ka kerdan. Mentah bawan kani jing tenju i ba ublei usya Joseph punya kun dalade. Bar habu ya kun dalade ujob Joseph angni. Te mental apoi kani ka kim khat ini mental pada kawan kani ka jing perang ka jing utrai bi Joseph. Asa kan dok bomdai ni mental. Te yau Joseph hangni ka mut maula dak mat syai ka tu jing syak dia marau. Mental pada sa ka jing syak kan dok bomdai mental sakai pada unsya. Temut umat dia ka jing syak dia marau. Nang ta hang ta ka jikau song marau ko ujob ya ka jing pensyoi namar ka jing sngur jing u tip ka dega. Kalau percaya kan belai mentang ni pat ungat nak jingsa kan no kalau no ya ka bukan le sa kan no bat la penting kena da ka tu kalau yeng penting ki sakri jengka mau usak marwai samdan basa kiu kan jayu nang ni hakan ni benta ulah menjok yu ni ulah rem nang tip jekan syani ke benta ka buat pada ngin ban bu jemuk ni kan umrau la kan ti utara selor mentah kan ki yeng ke belakang ti uselor mentah la nyon yu da ka jingsa kan no bomdai kebahagiaan lang salang dah dari hi sebelum 4 bab mak penyap mai penyap dan temau tendrai mano bari ya kata hal dan ni baka kiti jong try kadon wat haba ya kata keburam ke layo mentala da bread ya ka samadan ada bencalan temau do ya kemut ketu keburam ka syukut sipor meh kelakut lah kelajiru te mentah pada kapoi ni bentar kapalai